iphitlhetseng ka Refilwe Secondary School ka Motete Ningaba ninkai kapa kae re na ba le go trading and projects LTNP bo re isha movie se se go ka baka re nyaka movie o buka ya o iphitlhetseng e ba le go ke ba tsona ba mphoto mara matlo re a ba tsena ke ka faula ga dialo bona gore le ka mo Refilwe Secondary School ke sekolo se se khotagala go ka mo Motete ba ka mo re tlisitse ona movie wa buka ya o iphitlhetseng ya ngolo ke tsaka selesiwa titela maphoso a phaleng ba rutwana ba rata buka ye ba rata movie o shiba ka phaposithito tango ba embale ba rena shiba ba fitlhile ke ba le ba o iphitlhetsego le ba kgopetsego ba tlile jwale ba tlo le bontsha drama ela ya lena ya o iphitlhetseng a kere re kgopela goreng le no lo itshwara ga botse ge o nyaka go tswela ntle o no tswela ntle re a le amogela baeng ba rena o iphitlhetseng Refilwe Secondary School Mem ke a leboga kudu ge le re amogetse ka botho ba mofuta o ka gare ga barutwana ba ba botse ba go swanela ba go apara uniform ba mphatse ba marematong ba go bana buka ya o iphitlhetseng re tlisitse movie wa buka ya o iphitlhetseng a kere nna ke mogau wa ga Maredi e namile ke sepolane se sepunadi mo re tswa re le go le go trading and projects LTNP ka Modipana le go Mogau Productions ga mmogo le go Charwanda ke di company tseo di tsweleditsego movie o wa buka ya lena ya o iphitlhetseng right and then ge lena le dipotšišo mabapi le movie re ragana ka mogare ga buka ya lena ke le nyaka go tseba ka ditswelelo dikgwelelo kudamadibogo re gona re ka le fetola ke mongwadi wa buka ye ke Dr. Lesiba Titjhere Maphosa so re a thoma jwale Kobane mo bukeng ya o iphitlhetseng ke kgatlhile ka mokgosa re ka dirile ka ona ge a ba ratana le mahulela le ka mokgwa thusitse di bone ka ditiro tsa gage tša sekolo nna ke nna Motlatlhedi le gone re thutile ka buku ya o iphitlhetseng yona mo re kry-ago baopadi wa rena mahulela ka moka le gore o bone o a phasitseo fela palato wa sekolo ka baka la kgang ya mahulela le mediro ya mahulela ka moka ka ge mahulela a efa Sarinki tšhelete ya gore a iše dibone sekolong e fela a efa Sarinki ithutile gore go tla ba kaone gore re kgone go phasa ka wane ga re sa kwešiše ga botse ka ga re sa bone mo diragong leina la ka ke nna Grace Phetla mo buking ya o iphitlhetseng ke ithutile gore jwale ka moswa a wa sanela go latlhela tou ditorong tša gago go sa kgathale maemo a o kopanang le ona go tsweng ga geno ke se ke ithutileng sona yana ke nna Maipa Morodišeng mo pumong ya o iphitlhetseng ke ithutile gore bogame ya bothuše leina la ka ke Sedibane Phumelelo awa puku ya o iphitlhetseng ke puku ya bonolonolo kudu ebile bonolo kudu morago ga gore re e bone ke tshepa gore re ka se le selo le ge re ngwala ditlhatlhobo tsa rena ke a leboga ke nna Mahlatse Mohlapene ke kgatla ke ka mpotlhori a ileng sekolong university ha go bua le monna ka gona nna ka leina ke nna Masemolaseng gomme be ke rata gore ge puku ya o iphitlhetseng e be e ka se bale ke rena fela mo sekolong empa le batho ba ka kwa ntle ba e bale ka gobane gore batswadi ba kgone go bona gore ge ba sa tlhokomele ba sa tšee maikarabelo maphelong a bana ba bona ditlamorago tša gona ke tša mohutamang